Ma. Amen. Person me be say. Is there any ritual bia? Ubetimi aye. A wo de benyeska enya blood. Enya mujasem. Maybe I try. Na my be a thing. Chire na wo chire wo system ni mu ehye. Your rituals pa ye. Edi ye. Okay. Wa bra. Unko hwie moja ngu. Ana nipa moja ana aboa moja ngu. Na unse eya ametai eka se. Yanka se yepese yenye sika echen kesben mo. Debi. Ye so ne ye de na yempese be akodi obi nsa. No correct. Enti be rituals a me ankasa me ye sometimes eye. Misama makwa babiem one day TV de ode ya ne ode asem ene ya sa babiem ene ye de nkomotwetwe ba begu so me pa cho nya bre subscribe comment like ne share ene ne maame ya maame wa pa bi no sunsun wa pa bi no hunhum one ne ba betwetwe nkomo me kan hu nipa kro because mo hia ne pen ya maame nature servants ne ba bedi nkomo ntime pa cho mon kame ho na yanko ne ni nkodi nkomo e abomodi ase obe subscribe no comment na wa share no wa like so open number so a egu screen no so no contact no o me yanko erade de nenso so asa ache ye bie one day TV wa yasa ba baby a we ubu bia so wo hwe anopa awia enumre anasa homache ye chia wo enchia kese pe free one day TV eni akua gaga e ho ena me de ebrewu enen susu biu se na me di kan ka kire bo no ye maame so asa be kan yensa biu mu mo request no for more enti ene so asa so ye ne de this week de ebre because if any bia wa e busy tie de ne den pa ne besi di fi ahomache obi ye ne project ya no ai enti ene so so ye ne maame biu mo amunim nature servants anabawa waso from nature servants ene na me prefer enne wonno na ene ni se betwetwe nkomo esa mo akwa badie Me da se one day TV for so viewers almost so mafio me da wase mafio bia so se mo ye ya dom na mo hwe one day TV aha ye kire ne pa ye kire honhom ade a ede mfasode ebre nipa ne ya kire ne ya mfasode emreye no ya kire akwan a obefa so obaye firi so nti waba atena se nature servant ene ye be kire ne ma bebre ye so beba mfaso why ene na ye ka kire mo say bomodia ne subscribe comment ne share ne like na so pese woni ye maame so odi nkomo a se ne da ye no number no go screen no so pacho contact no benya abotre emfa woni ba bia wo so wo Ghana ha se woni Ghana ha ba bia wo bia no woni di nkomo na wo se wo di bibi kra brewa se plane ye adwuma ide na ship no na muso so ide won sa be ka de wo hwehwe bia mama enen so de so de me question said the ba wo fa ne fala ma ya no ma tam ne fala ma e wo abnim se be bo so mo e mo ma amen person me be say is there any ritual bia ubetimi aye a wo de benyeska enya blood enya mujasem maybe I try na my be a thing chire ye na wo chire wo system ni mu ehye your rituals pa ye edi ye. Okay. Wa bra. Unko hwie moja ngu. Ana nipa moja ana aboa moja ngu. Na unse eya ametai eka se. Yanka se yepese yenye sika echen kesben mo. Debi. Ye so ne ye de na yempese be akodi obi nsa. No correct. Enti be rituals a me ankasa me ye sometimes eye me feedi enoma. Attract iedie. Okay. Me feedi enoma. Enti rituals ne bi ne say obegivi. With akomapa. Na wape domestic enoma bi. Ana se omo a ye ne omo ewo area yi. Okay. Na wama omo enuane. Ti se anopa no nsia osore a na oma odi aduane gu ho na anoma bi bedi ni 6 o'clock ade e be 6 be frew. Okay. Na
wama wo se nra wo ma aduane o emre na so me bedidi nti wo san de kogu ho a okọ na wo ba bi mu a ode obi foforo ne yonko anoma foforo ebeka ne ho ene na ba enti omo didi me a omo num nsuo omo nsuo ka ho a omo begini to nnwom eyi nyame aye se odomankoma ma omo aduane edi na wama nsuo anom enti saa ayiyie ne ho enhira no se abofo no to omani a he no muko fidi ye eya o to o se abawa fie de a enhira we enkwa abawa ho what ya wow enti mpempi no bebi a ensuo anoma ewo ho na obeti omusu bebre no opesi se den kra na eho enweda ensuo nyina bewe but because of anoma nti eho nweda nti wo de ba honam fomo a the more you give the more you get but feed anoma bi omo praises ene omo anije no omo bo nipa kra ho ban omo koma yen na omo sanma adwuma ayeye no yenya musikadie papa wa bra nature nko bisa o say what is the source of usika because universe nana e dey am bless you mama we do be ka se bia bia meti e bi se bia kwa de party me hu anoma okay once a while bi na anoma be see me dan so na twetwe no kwa me se ne nka ache se me be se me give apart from anoma ne any other big way bi wo ho ane o se ye wo emwa omonnan eye owo nsa wonan ba ne nyina asisi fom bibi ti se nkrama mponche o feedi omo a okra ka ho yes o communicate with them se yes o pa abo a onye ungrateful a yes ya bo aben eye kraman o feedi ne na o hia wo baabi no ho akra na o ma hu se okai wo sa said years kra because of say o ma na aduane di ye no edi 10 years kra na wo hu a okai because we feedi ne penti nkraman nyina epo ono wompo bi no kre obe epo so ne dua no ama mo hu se onimo sa na tie e ohunhun mu fam enti ai we dey wakai masem baby amakwasa sisi akraman wo fi ho na me ko fofo na misuru no but there was a time bi a me to tilapia e na me wo ye sa poppy okay bi me hu se wo ba na me titi bi go no re ever since me tu kwan ko di 2 months kwa na wo humia no na di military me be bam me yeah otimi begina me kitchen ho ti say ntama me hu say asema wo kia mama twema ya na me nim se bi a eye kwa oh dabi enoma emo aremfi ade ti na mpanifo se aponche nyem kura ye mfa ade enye den emo no ati ase enti won say na me say nature is very beautiful and a universe you know who said yet here life becomes so simple ema wona ma asetire mu no se wona mfom kura na obi da car dan mu kura na wani mere ati ase enti abwa bia wo feeding no one ne kasa ene de makonya se de awuka tilapia yi obo ndi asma makonya tilapia bibra ne ye nche na emom fa usunsun pa nyankopon de bo no fa ka me ho no kira me ba ma sanya bi maba na mama obi a eden edi enoma aduane nya se me ho na teme sorry me ho na teme na me de mamu mu di amokwe mon kan kire universe ne se me mpai bonie me busade nie ne enti a me ye nie mu didi me na mu no nsu a monsre emame okay seba muba aduane beba in abundance de bia mo beba no aduane beba fie hama mo bedi wo enti eyasa what through challenge e de ama one emo aha enti universe no ebeti omusu reason ti a omo ato nyom na omo yesa ama omo reply omo meka universe na ye wa abofo pa abofo a omo de niam ache ohu enti ekobasa ebia na uton meko enso bati university oye ebia ne masters ohu meko sika obi na meko sika timi di obi ko university oduma nkoma na chaade okay but ebia wa forebo bia obo na enra ena ama ene wo meko awoton eso aye mfaso de na esema abofo no ye wo abofo pa ne abofo boni me ba ton ye wo abofo kra dan kama nipa omo ye abofo boni na abofo pa ono de ono
oye justice what the meka o ade na sister is out the ka ade na wuntu ya aka no no be hwe account wa hwe obotom ade na wuntu ya ne ka okay oye ja enti odija ne nam obehu se sika ne bi wo ho na ode bo apayo ama me sika obebo me bosia ana abeje ya na me ne ama obe free ye a wo se ode kogu store mu aton na wi ade abefa foforo na wanfa ma ade afa akira kofa bi no na wa hye sika no na ode me ayepe but on me replace me de na ahye no nti na me ka se ode obi kana obi atua na bofo dan ka odija enenam ono onti asemase asoma papa no so ye de abofo pa no de oya ni odan kana de na sem oye blue osan eneja form ni nyina ye eja ayede form wo pa na ni na oni bia na wo turn to blue e bia wonti asem we da but me de oduma kpon yakopon abie mani a mahu e na America e bia na nso wote ni different but de me de oduma kpon yakopon bie mani a maso obi maso amesan eteye a me hu in a spiritual realm and I'm making say obi gina ho ka say hey makoji bank loan akofa na ma agumi store and na wakofa wo be fira kogu uzu store mu akoton and na wo fa akire de akoto obi de in cash eton me da se wate ya me be tua okapa na waje obofo de ono onenam wate ase na ye wokwan ya ye fa so evoke sa spirit no e ma ne dan ka so obi de ne ka serious ya wadan Canada ya nipa no wo bi so ye wa bro o frɛ na wi a obekum nipa na hyew nti o twɛn ma wi atom o twɛn ma wi atom na nani yeja ɔno amu yeja o frɛ no wi a obekwa kokum nipa eja be to nipa ne to ma hyew ti okɔ na ohun sɛ o han ne ho na ohun sɛ ada bi ebi na eni ho nipa osoma ame no soma ode soma ame no asema okan ye no ente sa na waye blue na kire se na koma aba fom na osan kɔ but oba no behu se wo we da ho wonfa so ni ese ni na nipa ne sika kora waje ne kora wo sika da ho no obetumi atua ne mo ho a obehye wo sika no wo hu mama na ba hu na mani so fo bi ye ni ho obeya amana ye because wase bonefo owu wo ne bone ya no ti wudi kwase ebu obi kwase a obofo otua kwase aso ka beba betua kwase aso ka wow mbacho moti ase wow mama bisa mo se moti ase de mo amoji obi sika na wo ba beja na ada ne bo achi bi din obe mo be twea di so brum nnua ne asefo no obi ka so do agya Nyankopon adwie dwie abofo na omu yeja no omu ba mo so a musika nyina be sha ma wo kope bosi amenu asahye efiri say de wukwaje ye no wuntua ye mama menye sika mato asase me ba besifi ye wo wecho be bo se me ye wa asase no so ansa na me de dan esi so ana say me to ye na eja ma start na isi because me tene se bu ha ye si to me bi ti asase no so obu obesi dan awie no wontimi nem me da se na kwia nim se obi timi ko to asase si dan onye tukotere mu pe ni hia ahase e ho ne be fia ba sa yes o rented dan na na ma ye okay o si ni de awie ye otu betena mu pe se ade na oton a sika ne kofom aware sem kro na yere ti asomdwe ma biom enema bebre timi si ne enti e koba ne sa ne se asase ne de wakoto na so asase ne wowura ye wo energy se govern area bia bro no bia otumi a ehwe so yes what you say enti wa beto asase wo e bia bia ye we ene wa beto quarter plot bi young girl young boy of course no na sisi a wa ho ade be so wakotua ho ka ohena na asa nipa ko oton ma wo no waje ne sika e de onkrata sema hye wonsa aka wo ne Onyankopon what you say ebitimi sha dan na ni siase oduru ba bia atiaka obekọ no na wa ye forestry enkura ne akrante ho no muzu ewo nye ne se nipa ne mpe se obeto aso sika ne ma ebi ma biu enti unya asase a na utu ya kawie na ohene a meyi apa ya ngusu a
wa koyi wapaye asase wowura what you say what to afira asase bi wura hode a asase no land na nka se da ho no wotumi bi ehwe ne so what you say enti ukoto wi a utimi de wo nkramofuo ye wo religion bi wo ho a omo ne akoho eni twaka enti ubetimi akopa bibi te se ewo ana se soft drink bia mineral bia ye okay na wabo modern se wode be kwa asase na no asase bia ye 4 eye square eye half plot o eye quarter plot o se de betwa ne bia at the end of the day na be square into 4 edges no ugina ha na wabo mpaye 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 ade a wuchi yemfa yi apaye okay inti ewo meji de se obi wo wiase a oya allergic to ewo pa inti ni ameka ne se unnom nsa na ode bibi te se soft drink na coke fanta sa malt na ode akosere tumi afi obo ade nyankopon ho se bia ba wa nature servant ena de maba o odomankon wa ye madom matimi anya sika betokota plot asase ni o mede kirew mede hye wase mede hye wonwunu ase na ne amesra ne se tumi bi ekura asase we mu na mede eminim a wurade wona wonnim mesra o se matumi no o ma ne ho so emfi asase so nko na ne amaye wasase we su bia no etimi ayeye inti odomankoma sasase nchin senti maforiboni mensanie asase gibinom na mehye ase a wama mehu sam pampaya mebo kire odomankoma no wonso ne ya adwen wokofo edges nyina no waye ne sa uwie a no wagina finfin se odomankoma meda wase se wama madi nkunim na da we mi besi amana ya kra behwe enye ya ho ode ne edisi dan wow enye ya ho odin ene edisi dan eye adom bacho wo share no abomodin a subscribe to YouTube channel comment share ne like and na me share won so video no wo sha enhwe ne se wo hwe ne oktra kwa famu aba fa ba obra koto asase bi na sesela no wonya nkoso nkoye eso adwuma bomodin asa Rachel we a wa no bekwa akoye na edi nkunimdie ebebrew so pesa woni ye maame so di nkomo an number go screen no so me pacho eya contact no mama any say the same way applies to say makwaje store fa say me wo new site baby my store ho the store bia ni new site me ho am ni nipa my store ho anase area me wo obi adwuma me ba be no bia anya bi wo ho me ho am ni nipa me kwa akoye eso adwuma ne nkoso okay adwuma ne nkoso no eniama mienu ne miensa bia na nipa kora wo area mu hokro mu 100 obi asori ana pa okọ na adwuma eno ne nko fi adwuma e ba na jo a oton bi mom na so mu ne se bi obedru ho no wapon je beto wo krom eno ne nko na se nipa wabro no so omutwa mu ko ba na ohu se ade a meton yi ebi na so si se ya de kwensu akoto wo krom a ida se shop na nkasa no kra won pa adwuma wo ye no enti na menua muslimifo wo bedi twa okobisa ne kra se na so me pese me tontoma me kra pe se ne kra pansa na waton wo de 1 million e sha ase ama ne 5 years wo be kwa ne store no na yetu so wan fa loan what you say okobisa me kra me pese me ton bese ope aya na ye mo nwa se wo be kwa na ye nua nkramoni bi na ode bese kakra bi agu trace wo ton wonim sika agu boto na se a nka hwa bese no obi timeto oto 1 cedi ka ne sesa 9 cedi so se mama ne wo ho what you say ne kra pa adwuma na wo ye nti otwe sika ma no na wakoto be se 1 cedi na mama 20 cedis me se ma 19 o ma ne wo fa to kokodi ne kra twe sika ma no nti se wan busa wadwuma na fo se mi ko bie restaurant area mu ade bia no aduane ntonti mi ko bie bi aduane be se wade o de kofie na o ma kodi what to the big grandpa won shira so we enya yenko bisa sofo yenko de akwankere ukwaje magic ne ye beto a e was expiry date best price bisa okra kwa ebusa enya bone se sofo bi so ye consultation asa na ye ebusa ni na ye bisa ebusa kwa ebusa
sa sofo ni ntimi ntwe okra musa na de a ene na wakọ ba bia yetimi twe nipa kra busa no sa asimesi nipa asimesi abaha opese wo hu se oton ade ben ene beboa no obi wa ote hwa na ade a oton no picture abesi na chi sekim. Wow. Oba fe kama opese nke bia obi cosmetic shop oton nema kama eye attractive o se onko ton spices odwom. Medical for do adwom ye example ukwa graduate university for ene te ho ton wade ye tomom because ne kra pa adwuma no sika obenya at the end of the month no ya abenya adwuma ko onya onwo enti nya se ye pe enti meye okra mpa adwadie de nya ye kra pa ne ye etisa ware ye ukwa na okra ni manyi obesori atia Uhu kuna na abuafu. Mama, ene na eye no kra say sometimes ye kra nka setimi sorry tia ye. Na say no bi na meken. Eno bi na meken. E woni pa bi wo ho a ne kra mpadwadi. O tumi bi woni mu a age waware. O ware pa ni kunu be successful. Na ni kunu pie na wo hye no. Mira, arade nka ho ni akoye nyina anya nhira. Na onfa medru fi asomdue mo se amen. Papa ne ko interview be ba se ya fami o. Da bia papa de ani je ne ba fie ne kra na tini mu no eye boafo but onye onante manipa hwe no. Enti o manipa no oba ne tena fie ye mpaibofo etai ni kunachi. Enti wo housewife but one lucky bibia. Na sa nipa no so ware ni kunu ya responsible. Wo a very noble man. O hu se ne yire ene ma ne niama eye ye nti sam me ma no omubu o mo yire ne yire nya adwuma but bibie ne ho ba ma ne ya enye yie ti e kra so ti ayen. Wow. Wow. And then they ask me there. Ama I say mamoto na say enipa nkasa no nyema bebro ho aye ya ye kra na ne ne fight eno bi na because ye de wompe. I said umpe ebia yes mendi rice okra medi udi ya ba ya nti ye de hunhum asem atoto honam ani da bia me ka kire mo se mo ma ye mfa hunhum asem no toto honam ani doctor say eni asikyire na wo ye diabetic udi asikyire be hawo o si ade ede se onu me weni ase wo koguo no no ade ede fo ni wo kra ne mpa wo ye ne de ompe na nkabede na yo ya hey arefo me damunyina ase eye mo ankasa na ene mo nature servant aye nature servant me say mo subscribe to sa YouTube channel we emfa so die pi beba mu amamo na medin eye Mrs. Sarah Bawakankam me masuye Kumase ewo atonsu adeja koforidua ewo koforidua asikesu ena techima biye ewo new crop techima me telephone number ay 0244 71 85 59 0244 71 85 59 ana say 0244 13 61 93 0244 13 6193 ofreme na manfa na papa bi fa e onye hoho na chese oye me hokani ono na apeke ni awo bia one ne ka obema maso ate why na mafutuo a mede ma onipa ene se obra kwanto ye aye etui ni ayeye wasasi so no ene na yede yen ekọ bebi ayewu adache ye be kwa meka ne crossover no enti ma odo eni wanimu kan fa bone che se impo obi fom wa jaimane nka na kai se duabo ekum obi a na katua woso ebekum obi bone akatua eni owu ya ma odo entena peace.